Io
talo fatu le mamalo si o tato watunu ule nei tai fou ma lo folau tai au manuia ile anga le lei o tato tua tato tapua ile tua vivi atu ile li o tou nu ese umalava fa ne atu ia teia o tou tangata umalava awa o tele lava lona lofa mai ia te tatou o le wha mao ni fo i o le ali e wha avavau lava lea. Ia o tau vivi atu i le ali. O le tatalo mo le angang pa ia. Tātou wifo ma tatalo i le atua. Le atua mama nae, le tama le alo ma le angang sa. Wa la wha ilo wa tunuu i wha ngunga o le asa fau. A wo mātu wo atu i la wa fio ma le loto wha ngai e tia. Ina se o mātou whaafetaia loa lofa wa tele na wā. A fio mai ai ala ile mana o loa nganga pa ia. E tau toa lua ila mātou tāpua inga a whaia nei. Ne ia i watu o mea umai le whaasilisilina o lo vi inga e whaavavau. Mātou talo e ala ia Yesu lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. O le whaitawina o le tuspa ia. Tusi filifilia o le nei aso. E tusa ai ma le whaasinonga le tusi whaita waso. Wa maua mai le whenga inu fau. Tusi o ngā luenga le au apostolo. O lo namta upe luas fun ma le valu. O te whaita wina mai le whai upe luas fun ma le tolu. E whaangata mai le whai upe tolu fun ma le tasi. Whaafonga mai a. O nisi nei o awhionga pa ia lo tātou atua. O le aso na tuu e i la tou, mo mai ai tangata e to tele ia te ia i la napi. Ua whaamatala atu e ia, ma molitino atu i le malo o le atua ia te i la tou. Ma puru nau atu ia te i la tou i mea ia Yesu, mai le tula whonua mose a toa ma le au perfeta, e a fua i le tae ao e o i le afi afi. Ua talitonu fo inisi upu ua whaiatu, a ua le talia inisi. Ua taofi ese i la tou, ona o ese lea, a ua umao na whaiatu e paulo le upu e tasi. Ua le lei lava le upu na feta lai mai ai le anganga pa ia e le perfeta o Isaia i o outou tamā. Ua whaapea mai, ina aluia i le nanuu, ma whaiatu, o la o tau whaalongo ai, ai tau te le langona. O la o tau wa ai fo i wa ai, ai tau te le iloa. A wā ua mafia fia le loto le nanu, ma ua whaalongo ngata o la tau talinga i whaalongo. Ua moi ini o la tau mata, ne i wa ai o la tau mata, ma whaalongo o la tau talinga, ma langona o la tau loto. Ma li liuina i la tou, ma o whaamalolo ina i la tou. O le nei, ia i loa e o tou ua mōlia le olatanga mai le atua inu ese, la tou te whaalongo ai lava. Ua mai atu ana upu nei, o nau ese lea o tangata iutaia, ua tele ai lo la tou whiwhina wai. Ua nofo fai paulo i tausanga atoa i lua i lona whale e tutongi, wana talia umalava e na uru fale ia te ia. Ua ta lai le malo le atua, ma o atu i mea le alii o Yesu Keriso, ma le whaamalo si lava e le i vau ia. Whaamanuia te le mai le atua e ala la tātou whaalongolongo ma whaitau i niso ana fionga pa ia, ma ia tu maupea ia te ia lo na lava vi inga, nei ma se ia o i le whaavavau lava. Ameni. Le launga i le suafu mamalu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Ua o whaangaina le whai upo e lua sifuru ma le walu e whai mamatua o te toi whaitawina. O le nei, ia i loa o tou ua mōria le olatanga mai le atua inu ese, la tau te whaalongo ai lava. O le manatu au tū, o le launga e tusa ai ma le whaasinonga le tusi whaitawaso o le nei fo yaso e whaapea.
Taualunga o le amatanga. Taualunga o le amatanga. The end of the beginning. So se mea lava tātou te whai e iai le amatanga, e iai fo'i lona taualunga po o le taunuunga. O le tele fo'i o wha moe moenga tātou te whaia, e whai ina ia le lei ma manuia le taunuunga. Tātou whaalongo fo'i i upu ma wha upunga e whapea, e le o le amatanga, a o le whaaiunga po o le taunuunga. E whauringa mai e tā ua le amatanga, a e sili ai o na tā ua le taualunga po o le taunuunga. A le leile amataina ma le tapena ina o se wha moe moe, e manuia ma le lei fo'i lona taualunga. Peitai, e iai lava le anganga wha salavei, na te lepetia ni wha moe moenga le lei. Ma iwai lava i se tūlanga le manuia. To tele fo'i tangata, e a mata manuia o lanto wōlanga. Ai taualunga ane ua wha i uputa. E whauringa whapena le ata, ua o iai Israelu. Le nuu na filifili e le atua e whai mona nuu. O le wha moe moe o le atua, ia manuia lona nuu. Ia avea Israelu, o se nuu na te whaailoa atu le atua i le lalolangi, ma manuia atu ai le lalolangi atoa. A o leo o le tau lau o le wha moe moe o le atua, wa furitua Israelu i ate ia. Ona o le tuina nau, ma le whai o le angsala. A o le fina ngalo fo i leo le atua, le lava o lo nau atu iai le apostolo Paulo i le tusi sa whaitawina. E pei o i leo watangia mai ai le taualunga o le wha moe moe o le atua mo Israelu. Wa lato te ena Yesu malana wha o la tanga. Le awa tau nuu Paulo i Roma, malona wha moe moe, e wha ailoa ma wha matala au ili le alofa tu noa o le atua. Ia mo moli atu le ngā luenga wha missionaria ngai atu i se pania ma tulu inga umo le lalolangi. I le manatu o Paulo, o le maleu ma le toi tu o Yesu, o le awala ua saunia e le atua, e ta lepe ina ai le anganga wha salavei, o loo wha leanga ina le taunu unga manuia o tangata i le atua. A o le afia mai fo i o le anganga pa ia, ua whai ma whesoa soani ma wha mawhana whana i le tangata, ina ia tau nuu i le manuia wha vavau. Le vaenga le mata upu sa whaitawina, o le launga Paulo ia iuteia o loo i tutonu o Roma. Ua poto uma iuteia e whaalongolongo a o whaamatala e Paulo leu winga o le malo o le atua. Whaailoa atu e Paulo o Yesu o le alo o le atua. O Yesu o le Mesia. O Yesu o le whaaola na valo ia. O le sa puapua ngā tia mamaliu. Ai na toi tū manu malo mai le oti ma le tunga mau. O lona toto e maa ngalo ai ang sala tangata. O ai lava e talia o ia ma whaatua ia te ia. E maua le taunu unga manu ia. Whai maile mo le maua le tusitala. Na talia e nisi. A o isi ua lātou te ena le manatu o Paulo. Ua mawai atu fo i le launga a Paulo. O nau ese lea o tangata iutaia. Ua tele ai lo lātou whewhina wai. Le ala fo i leo le toi whao ngai Paulo o upua a Isaia. E whaatatau ia iutaia. Ma le lātou te tee ia Yesu. Lātou ia ua tutuli o lātou talinga. O tau aso la lātou wa ai. Ua maa fo i o lātou loto. Peitai. Sa le i whaavaivai ai le apostolo. E uia o le te tee ia iutaia. Sa le ingata ai le whaau wau pea. Ma whaailoa atu pea e Paulo le whaolatanga le atua e ala ia Yesu Keriso. Le ngaluenga fola lea le apostolo. Ua mawai e nu ese, ma so se tasi e whaalongo matalia Yesu. O le whaola, o le Mesia, o le alo o le atua.
e pei ona tau mawhai ai Paulo e whaelo atu i lana launga. O lea lofa o lea tua, wa le ngata ia iutaia, o lea lava wa whaasafua hantu inu ese, ma le lalo langi a toa. Samoa, malau whaafafonga tāpua i le nei tai ao, o se whiau fo i lea le tala le lei mo i tātou uma, tau alunga o le amatanga. Sa le ifiu Paulo e fola le tala ia Yesu, e ui lava sa fita iai ma le ano anua i o fita, ma whainga tā o le ngaluenga wha missionary, ai sa le ingata ai lona wha i loa atu, o le wha o le tanga le atua. Ina ia maua e tangata, se taunu unga manuia. O le soifuanga o Paulo mai le amatanga, o se tangata te e masawai le au kerisiano. Ai ina ua ia maua keriso i lona o langa, o se suinga le lei mao ngai le fina ngalo le atua. Ua ia momoli le tala le lei i turu inga uma o le lalolangi. O se taunu unga ua tangia ai lona loto maulalo, whaalongo, ustai, mamatau i le atua. O le soifua uofo ina atu, ma le loto atoa. E au auna ai i le whiau ma le ngaluenga le atua. O le toe pule o ia ia te ia lava. A o le ola ua pulea ma taitaina e ele anganga o le atua. Le ala le nā, o le toe fefe au i Paulo pe whaavaivai. A ua ia tau mawhai e te tai tangata i le taunu unga manuia. E le popole Paulo i le te mai ai utaia. Ma le tau salaina o ia e tai o le lotu. E le popole fo i ni whaasalanga e whai a te ia. A o lona nau ta inga. Ia manuia tangata e tusa ma le alofa tu noa o le atua. Le atunu ue. A tātou a mata le nei aso i le atua. Ma tātou folau prea mai ia. E tau nuu fo i le manuia. A fo i whaiva matiute o te tofi ai tātou e au auna. I le atu nuu ma le ekalesia o nuu fo i maainga. Pe minista, pe whai pule, pe whai whiau pe ao ao, pe whai aonga, pe leo leo, pe fo mai pe insinia, pe whai whaiva, pe whai whaatoanga, pe matai fo i pe tau lea lea, po le alava, ia mauti noa, ia tātou whaia, mo se taunu unga manuia o tangata. Whailoa i tangata, le ala e manuia ai, tau tala hoi i le mea moni, po le oti, po le whale pui pui, po le sawaina, mea iana, o ia Paulo, ai le ipopole ai lava. A o le aunga o aute, ma le tau walunga o lana au aunanga, ia momoli le whaolatanga i tangata uma. Le wala awina le nao Paulo, e Yesu i le amatanga, o ia o le ipu, ua filifilia, e momoli le whaolatanga inu ese, ma le whanaunga Israelu. O lona winga, ia i tātou le alofa, tātou te whaatino ina ai le au nanga i tangata, e manuia le tawalunga o mea tātou te whai, pe a whai e whaavai le alofa o le atua. O le fina ngalo fo ina o le atua, na ia au mai ai lona alo o Yesu Keriso, ina ia momoli mai le whaolatanga mo tangata uma, ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia, ia maua le ola e whaavavau. O le toi tū mai o Keriso nei le oti ma le tunga mau, o le taunu unga manuia o le whaalongo ma ustai i lonta mā, whaatasi ai ma lona ono sai i mea ti ngā. Le ala fōli nā tātou te mau ai manuia o le atua, pe a tātou talia o ia i le salamo ma whaatua tua i lona suafa. Tū mau i le atua lona vi inga e whavavau. Amene. A tātou pepese i le atua i lona vi inga e valus fulmaltasi. Valus fulmaltasi i le vi inga o le atua tātou te pepese ai.
tātou tālasanga, tālo whaafitai, whaatoi senga, ma momoli atu nisi o tātou manao i le atua, ma le tatalo whaamanuia. Tātou ifo, ma tatalo i le atua. Le atua ma manae, le atua silisili ese la wafio, le atua o loo soifua, ma o loo soifua pea e whawawau. Ua tapisa manufele lei lunga o la au, ma ua mori mau lau fuafuanga, i le fotua i mai o malama o le aso fou. A ua langi whetalia i e o tangata whaatua vi inga o la wafio. Ina sei whaailo le anganga whaangai e tia, ma le loto whaafitai. E sula lo walofa, ma lo whaamaoni. O la ngona o le fia, ma le oli. A wasa tau mate i le ete le soifua o Samoa. Pei tai wala whai mai i whaangunga manuia o le aso fou. Whaafitai i lo walofa. Ma au mea lofa o le ola, ma le malosi whaafowina. A o le aso fou e whaapopo i le soifua o tangata. Wa mātou whaamanu, whaanene e ina lo suafa mamalu. A wā o la wafio le atua, o le amatanga, ma le taunu unga manuia o lo mātou wola. Whaafetai le tele o lo tamau a inga whaasoa mai le aso, ma le aso. O tā leni foi maanga waa, o le poto ma le ata mai, e whaatau tai ai a mātou whaatinonga. A o lau tai inga saonga le mū i hala mātou te uia. Whaafetai ta mā a wā e ui i le iai o Samoa i le nei vai tau mā ale i le o mai o whaamai, ma le tele o whaafatiata mai o le ola nei. Ai o lo manuia le lau tele o si o mātou watunu. Whaafetai le whasoasoani mai o mālo mai whafo, i vai la au matonga whitinga i le puipuinga o Samoa maona tangata. Ai whaapea fo i le ngaru rue whaatasi o le mālo ma le atunu lau tele. E whaatino puipuinga mo le saonga le mu o Samoa. Wa moli mawina le nei atunu le alofa o la wafio. Ina ua au lia le atoanga o lona ono se furu tausanga o lona mālo tutu atasi. Talu mai pūlenga whaakolone a mālo mai whafo. Whaafitai i au awhionga pa ia, ai tainane o le tala lei, malona sao tā ua i le soifua whaaleanganga o Samoa maona tangata. Ai whaapea fo i le ngaluenga mana lo wanganga pa ia, lo mātou whesoa soani sili, tua iai lo mātou le mautonu. Sili o nā mea uma, o le whaolatanga o le alofa tūnoa o la wafio. Iala ia Yesu lo mātou walii ma le whaola. O lona maliu ma lona toi soifua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Ua whai lea mo mātou taunu unga manuia i le ola e whaavavau. Awane ia te i mātou, a ia tui nā tu lava le vi inga i la wafio. Lea tua e ou le mana ma le malo si umalava. Lea li ie lo mātou watua. Ua e alofa mai i ha Samoa i le alofa sili o na ato atoa. O la mātou tali atu. Wa le tusai malo walofa mai. Wha ngalo le nei atu nuu. Mai o nao se ia o na iu. Te leo vai ngā whale tangata. O le manatu whaapito ma le whaamawalunga. O le tusi lima ma le wheitangai. O sauanga ma mionga matanga. O le whaamaoni ma le whaonga se o le pule. Le ali ie. Sausawina le nei atu nuu. Ma o mātou loto i le toto Yesu lo mātou walii ma le whaola. Hawa o mai pea lo wanganga ia i loa i au tangata o na salamo ma furitua i le leanga. Ia loto atu i la wafio ma lo fina ngalo. Whamanuia lo watunuu i leanga i atu i whaatitaunga ma lavasinga o le ne yaso. Whamanuia i le ao le malo ma le fono suitofia ma la masiofo. Le palemia, ma minista o le kapeneta. Le fonga fitalai ma le palemene. Le whaamsino sili ma le ofisa o whaamsinonga. Whaaurulunga o mtanga luenga ma le loa o Samoa. Whaamanuia ilo nāti nae o lau whanua ma le ngātai whale.
anga le leila o fio ita o ekalesia ma le au whainga luenga tutofi. Ai maise o ekalesia kerisiano ma ona tangata lotu. Ai whapea foi pūlenga ma malua li i ma whai pule o awhio anga ma a inga uma o lea tunuu. Whamanuia whanau a onga i lo lantou wola tau mawhai mo so lantou lumana i manuia. Lantou wa fia i whaamai ma le ato atoa le malosi ma e o whea ngai ma whaanoa noanga ona o mawhitanga ua te tala i le oti. Ia whaamalo lo ma whaamawhana ina i lantou wele mana o lo nganga. Whaamanuia le tapua inga nai o mātou tamama tina mātutua. Whaalo te teleina ma tū mau lo lantou whaatua i la ua fio. Mātou mana tua le lalo langi vevesi taua ma whewaiwaya inga. Ma le awhia ai o soi fuo tangata lau tele. Whaapea foi nai o mātou motu tua oi. I le awhia ai i whaamai ma whaalave lave whaale nātura. Ia o atu ia ai lo file mu ma loa lofa lave ai. Leli ie lo mātou tua. O nisi nā o mātou te talo. Mātou wofo ina o mātou ia whaia pia iai lo fina ngalo. Ai awa lava so mātou whaataua nau. Mātou te talo e ala ia Yesu lo mātou wali ma lo mātou whaola. A o le manuia ma le file mu o la wa fio le atua le tamā. Le alofa siri ese o Yesu Keriso le ali ma le whaola. Ma le mafutanga ma la wa fio nganga pa iai. Tu mau maia i o mātou lunga umanei. Sa moa ma le lalo langi atoa. Nei ma se ia o i le whaavavau lava. Amene.
Amen.